Hapa tuko Mitamba, hapa tuko Mitamba, position za FRDC ndo kwenye tuko na ndo kwenye adui alikuwa anashimika. Hapa ndo kwenye tuko Mitamba, hapa Mitamba hapa kabisa. Mitamba hapa kwenye tuko tuko hapa Mitamba kabisa. Tuko Mitamba hapa, tuko Mitamba. Prema adui alipigwa hapa kabisa. Adui akanyanguka kabisa, akakimbilia milima Agongwa. Ndio habari ile kabisa. Hapa tuko Mitamba hapa. Tuko Mitamba hapa. Mitamba hapa kote kabisa. Milima Mitamba hii. Wanegisi walifanya kama nyumba ya FRDC. Walibomola kila kitu hapa. Una yefunde kimunju.